ayam ceker. Wah, Dede lagi makan apa? Sosis. Makan sosis. Gimana rasanya? Enak? Coba lihat apa? Wah, mantap guys. Makan ceker ya? Cendol guys. Kita goyak-goyak gula guys tah ceker. Enak. Ini ada cuangkinya, ada makaroni, nong ay. Ay tadi dindogan tuh. Oh, dindogan. Ay tadi kan ayam lo biji tah. Oh iya, dindogan.